ngoba ngithi iwele melishonile lele liphilayo phambi kokuthi ingene ibhokisi kumele lingene eqala emgodini lophumela ngale angithi bese ke kungena ibhokisi angithi uyayibona ukuthi lingasindeki lingalekeki uyayibona so manje izinto nawe before ufaka loyo muntu okumele uyilalele ukuthi lo ushonile lagcinwa yini usiko bahamba baphelelaphi ngokwesiko ngaphambi uwazi ukuthi umfaka phezu inhlambuluko ngoba kwenzeka ukuthi ilokhuza usiko aligcinwanga phezu kwalo muntu afike manje nixabane lapha emanzini so mayena ngabe iwele balifake emgodini liphumele ngale if elinye lalo lishonile ukuthi ukuthi noma if like they were babies they were still newborn babies nakhona bazokwenza the same thing yes kumele bamdlulise ukuthi angasindeki ngoba uma lingagcinwanga usiko olokumele lilokhuze loyo muntu uzoba nenkingi uzogula kuba ngazathu lahlekelwa umqondo kanti lo muntu usekabuyile uhleli phezu kwakhe nimbona umuntu lo kuyaxoxa ngathi uxoxa e1 kanti lo muntu ongadilizwanga kuye manje basuke babahlukanisa ukuthi no wena ungapha emhlabeni wena ungale ukuthi ngokosiko ukuthi angabuyi kabi abuye kahle kumfowabo it makes sense now manje ukuthi uma